udumo malube kuyo wenza izulu nomhlaba amen makube njalo hayi khumbula indlu kasiza ngakhona nodinga lechithekileyo hayi buthe ekuchithekeni kwayo amen makeze njalo wenza izulu nomhlaba phakathi amen uNkulunkulu Nkosi yethu kwamukele ukuthandaza kwethu ungabe ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho makube njalo amen bazula ehlane sezindaba Ivesi lesikhombisa bandla lenkosi masiguqe sithandaze amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bokuphakama unyathi lwezulu. Bantwana bahle sibuthene lapha enkonzweni yesabatha sizoncinda izembe lezwi likaNkulunkulu. Ayikho ke into enkulu nethanda ushembe njengokubona abantwana bakhe bebuthene. Uthi mebhala uthi lapho bebuthene khona begcina isabatha
akababheki ngamehlo akhe, ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Siyinto enkulu ke mase sihlangene kanjena phambi kaShembe, sinjengomakoti, uNkulunkulu usibheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Ngingakasho ukuthile khona ulipakele imoto le silver grey, ngicela engisusele yona phambi kwesitolo ukuze bengalwa abanikazi bethu. Anganomkhona nomkhwenyana, sinomkhwenyana la ethempeleni umtshali. Kade ngibona izingane zakhe ngiyajabula ngoba mekhona asondele ngapha. Ngoba lento esiyenzayo namhlanje, ngoba sicimela singane namhlanje, umkamtshali eminyakeni emibili emithathu edlule beyinkosazana ehleli la, namhlanje nangu lapha uhleli nenathuke elihlaza, sibona nensizwa sesigugile mase kukhona ingane sesingomkhulu impela. Siyakujabulela lokho. Ya kuhle impela ngoba kwesikhuluma ngento enofakazi ngizohuba ivesi libe lodwa. Ngiyafisa umtshali esipha amazwi njengomkhwenyana wethu lapha ethempeleni akabe yilungisa. Ngizongelekelela mavesi azoba mabili, ingoma 130. Sibuthene sisesabatheni. Into enkulu kuShembe isabatha. Ngiyafisa abantu bazi ukuthi ngoba silapha simenyiwe sizongcinda izembe lezwi likaNkulunkulu. Makuyisabatha umuntu mazoshaya isabatha uyayilungiselela. Lapha ngolwesihlanu nje lithi umthetho wakho nje kumele mekuse ekseni ngolwesihlanu ibingqondo yakho iyazi ukuthi usuku olukhulu lwangakusasa. Emakhaya kuyashanelwa ibala. Kushanelwa ibala. Umthetho wakhona lapha ekhaya akumele uma unezinkukhu emzini wakho ubozakhela ihhokwe ngoba mase ushanelile ngolesihlanu awube safuneka lutho okuzophinde kunyiti ngilapha ngoba suke silindele ingilozi ukuthi zizofika izingilozi. Kumele ukline zonke izindlu lapho ushanele ibala ukline zonke izindlu engabiki into ezola engakhanyisiwe mokuyisabata ngoba usuku olukhulu.
manje base sisesabatheni usuke umuntu nomuntu eyimisela ukuthi sisesabatheni ngoba uthi uShembe ngokuyisabathi isihogo ihogo zonke ziyacishwa bese kukhishwa bakithi abasehogweni bese sabatheni mebefica lapha wena befica inhliziyo yakhe inqume kabili kunomuntu ongamkhulumisi lapha ethempeleni ethi uShembe lethi isibusisa kufica ukuthi wena uyena umuntu inhliziyo yakho igayibozi akafuneki umuntu onenhliziyo embi alifuneki ikhola elimele bukela inye ikhola bese liyacasuka bakhona abantu abanjalo asokwemukela izinsizwa nakithi nani intombi zakule ukuhamba uyabona ngoba imini ingaka nje ayilingani kuyenzeka usho ukubusisa kwethu kungalingani uma sekwenzekile uNkulunkulu wakubusisa lo phambi kwami ungabe sengiba nomona mina ngithi umbusise lento ileyo nto elimaza abantu ezinezakhe izibusiso ngabe seyifikile inkinga yakhe inhliziyo yakhe igobile ithambise inhliziyo kufundeni asikufundeni ukuthi umuntu enzelwa into enhle sithi siyakubongela sibani bani ileyo nto nje ehlupha amakhola inhliziyo yaqina akufuneki umuntu onenhliziyo eqinile futhi akafuneki umuntu owazi ukuthi into enhle idla ngoba iza kuye bakhona abantu abanjalo uma nje into engeze kuyena yinhle futhi mengenziwanga uyena ayikho angeke siye phambili messenger uma usenenhliziyo ecabanga ukuthi wena uwedwa hayi sibaningi mshembe sithanda ngokufana ukuthi kuyenzeka ehambele kuloya muze embusise eqede lapha eze kuwe uzothenga akafike kuwena bese efika ukuthi ucasukile wena uzonda ukuthi umnikelele umakhelwane imoto ubona abanye abantu babefeyila nje ezikoleni babe nenhliziyo ezimbi khona abantu uthola ukuthi wena kwagcina bekubambisa nje amajazi thina safunda ngekusako kusabiza top 10 ebiza number 10 egomula ijacket ekunikeze phambili no number uqinisa uphethe iphuphu nje amajazi ungabizwa wena hayi khuleka nawe uyobizwa ngelinye la sikuleyo ndaba cela incwadi yakho bese ngihlala phansi cela incwadi awuqale ngehlabelelo 1 verse 1 omunye ngilungise number incwadi kaRuth 1 verse 16 ifishane indaba yethu wena makoti ukuthi nengane namhlanje ezogana wena magumi ngane yami uyogana sisi indoda leyo yakuyona kuyona umngane wakho ungacabanga ukuthi indoda yakho umngane wakho madoda asifuni ukuba abangani nomkethu asidalo nje umona indoda umngane wakho iyakukhohlisa ngoba usho ngaba ngabangani kodwa khona lapho esishokona ukuthi angifuni ukujwayelana nawe angazi ukuthi umkhwana kunjani kodwa mina ngaba nenhlalo mina ubudoda ngifundanga ku TV mina ngangizalwa indoda ngiyangimotshela abantu ukuthi wambaba noma wayengayanga esikoleni baba kodwa wayihlakaniphe ngendlela eyisimanga into ayisho kimi encane namanje ngisayisebenzisa futhi yangisebenzela manje ngifisa wazi ukuthi uma uzogana indoda efana nathi eyabukele endodeni enye iyashesha ukubona ungenzi into eyayenza omama bani mina ngizame ukuthi omama be4 umuzo omkhulu onomama nje abaningi manje lento yokuthi uzophaka isitsha sakho wena uphaka umkhwenyana wakho uphaka spoon sakhe ayiphakela indoda nespoon esisodwa uyifake nje no bo5 endodeni izodla yodwa ayidli yodwa idla nabakubo futhi ukudla kumkhwenyana aqala uma upheka nje ibhodo uphakela indoda uqala kupheka eplatini elinye bese kuya uphaka ngoba umkhwenyana wakho yona into enkulu kumele uyazisa ngoba uyogana nje kodwa ke bazoyikhuluma umama le ndoda mbaba kodwa ngifisa wazi ukuthi awuyini ukogana indoda yakho yodwa ngoba inkinga abantu namhlanje wazi ukuthi mengigana uJoe nje uyimi noJoe hayi uJoe akaqhamuke esihlahleni akaqhamuki nje emoyeni unonina unoyise unabafowabo kumele ufika emzini ufike uthande bonke abantu basemzini uma ufika emzini ufike uthande ngenhlanhla kuyogana amaNazaretha uzofika khulule le ndaba esikhulumayo kodwa kuyenzeka umuntu esuke kwagana umunye umakoti ezweni lakithi wayekade esiyoni losisi wagana kwamjadu kungamaNazaretha wafika kwamjadu wafika wayibhamba kwanamhlanje ngengimbono usisi kithi wakhula nodadewethu ngengimbono eshikisha uma mvelasi kwamjadu ewubambile umuzi ngisho ukuthi lo muntu ngiyamkhumbula wayesiyoni kodwa wathi mefika kwamjadu wafika kukhonza uNkulunkulu wakithi ekuphakameni wafika wayibhamba funa umuntu mayogana efika ezibamba emzini uthande yonke into yasemzini uthande nomamezala noma umama ngoba nabo omama banayo intuthu nje banayo intuthu omama bethu nje angayazi bayithatha kodwa ngisuka kuzo insizwa ngaphambi ukuthi icele iqala iqonywe ibe nomama ingane ibe nomama kaBoy ibe nomama kaGeli bese yabashiya bese iyocela mefika lo makoti oceliwe usuke esiphola akazilutho umamezala already usemkhathaza nomama kaBoy uthi lokhu nikubone nje lokho kaShemba kwasilutho ufika uyibambe sisi uyimisele nje emzini ungasabi lutho uyibambe gijimani bese ngihlala phansi ithi incwadi eBhayibheli
Uyabusiswa ungahambi ngokuyala kwababi. Uyabona ke lapho uyakhona uzobusiswa ungezohamba ngokuyala kwabantu abambi abazothi buye emzini. Ongene endleleni yezoni. Uzothi ufika lapha bese bekutshela ngenyanga kuthiwa kuze thamba umyeni wakho khona inyanga engale amazi inyanga omama batshela ubani. Ongahlali nasenhlanganweni yezigaba. Akumele uhlale enhlanganweni yezigaba. Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni. Ukuthokoza kwakho kumele kube semthethweni kaShembe. Ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nabusuku. Yena uyoba njengomuntu otshaliwe. Uyoba njengomuntu otshale ngasemfuleni wamanzi. Uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Iningba. Uyothela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo mase kushaya isikhathi ukuthi uthole umakoti ingane uyithola ingane. Abanye abantu bathatha 10 years bengayitholi ingane. Awusho ukuthi lokho uNkulunkulu akakuthanda. Abanye bafika nje beyithola ingane. Mase kushaya isikhathi uyokunikeza uNkulunkulu ngesikhathi sakhe. Okwakho ukuthi wazi ukuthi inkosi ngilapha ulinde ukulinda kwakho uthi inkosi ngilapha ngimisele ngicela ukuthi ungibheke ungithande. Ungabuki lo yena uthi hayi ngoba sekubuka nje yasiphumelela kanye kanye. Nawe uzophumelela. Iningi baba gijimana lesibili bese ngihlala phansi. Hayi asiye iningi. Ngiyabonga abantwana benkosi. Inkosi lusonikizwe. Kosi yetho simakati inkosi enkulu nyazi phezulu. Bantwana basezulwini senginika umsebenzi omkhulu. Nami ngiyitshele nje ukuthi ngiyingane ngizovakasha la ekhaya. Sizohalalisa inkosazane iphethe imbali enhle. Leyo mbali akekho umuntu ongayifuni. Ukuya kwami bengifisa ukuthi icisho nengane encane ihambe ifike inikele ngoba sonke sifuna ukuyokhonga le mbali ukuthi ingahambi phakathi kwalomuzi. Amen. Nami ngiyayifuna emzini waseMantshali nobani uyayifuna kuyo. Ngoba le ngane beyihambe eduze kaNkulunkulu unyazi lwezulu. Iphethe yonke ithuluzi elifunwa umuntu. Ngiyacela ke bantwana basezulwini nami ngingona umsebenzi kaNkulunkulu njengoba kuyinkonzo enhle kangaka ngiqale ngokubingelela abagcotshwa baleli thempeli. Ngibingelele nehamente yonke yasezulwini. Oguqile inhlanhlusutha kwaMtshali ezintabeni zasophongolo. Kodwa ngokusabatha la ezweni lasenhla ngokusebenza ngila eJimistini umshumayeli wami ongiphethe uMagwaza ngaphe kwakhe kunobaba umvangelo umkhwanazi ubambisene konke nabavangelo okhuzwa bahamba nje indlela yodwa kabonga uShembe. Bantwana basezulwini isabatha umshumayeli inkonzo beyiseyiphethile. Mina sewusukuma nje ngibingelele kwabangcwele ngisho ngithi uShembe simlandela uNkulunkulu kodwa inkingi ngiyini nawe. Hayi bantwana basezulwini uShembe uNkulunkulu ngelinye ilanga insizwe ezimbili kuxabana obaba bazo. Bathi mabexabana balapha emasimini sebeganiwe labo baba. Ziyakhula nje bayathandana labo baba bakhule nje ndawonye bayalamana. Bayalima lapha emasimini bathi masebelima lapha emasimini inkabi seyisuke ziyaphuma emseleni kanti lo mncane uyodonsa intamo.
Useyasuka lo baba ongemuva uthatha iswebhu uyashaya usha konke nalo phambili ukuthi wenzani manje. Bayaxabana emasimini lona useganiwe kanti amakhosikazi ayabuka. Athi mayebuka lento amakhosikazi waseyaduba omncane wathi mina ngeke ngisaphinde ngene lapha kwethu sengiyaphuma manje ngiyozakhela umuzi wami. Uyaphuma lo mfowethu waseyawakha lo baba lo muzi wahlala nezingane zakhe zakhula izingane wagula lo baba lona lo mfowabo lo mdala la akhona khona. Lo mncane wathi ngeke ngize ngiyokubona umfowethu ngoba saxabana. Sizizane sibuye emzini enjalo bangcwele. Manje njengoba sesikushembe sesizofuna ukuthi uNkulunkulu akayosilungisela lawo macala njalo. Uma iseduba loyana kasangeni ngapha kumfowethu bebathe bathumela ukuthi uyakucela bakithi hayi sesibone ngokusa. Uthi hayi mina ngeke ngize ngilibeke lapho. Uthi kodwa uyamncenga lo wahlala naye usehamba usethi sengizohambela wena ngoba madoda kuhle ukuganwa. Ngoba inhliziyo mase iqine kakhulu bayakwazi ukuthi besithambise labantu abala iduze kwethu. Ya ushembe usho njalo madoda asiganweni. Uthi ke manje sehamba selapha efika ambona umfowabo uthola ukuthi vele sekuyinto nje ngasekhona ukukhuluma usethathwa ngengubo yabekwa uthatha ngengubo yabekwa. Uyambheka uthi ngoba sengifikile ngizokhuluma kanjani ngalomuntu obangasakhuluma. Uma ehamba uzwe isililo siyaqhuma useshonile umfowabo ngokungena nje kwakhe. Waye ungena kanjani ngoba wayithatha isifungo ukuthi ngeke ngiphinde ngene la ekhaya. Sesihlale phansi nisaxolelana sakhumelana umlotha. Uyadlula emhlabeni yangcwatsha lokufa bekumphethe sekuyaqhuma kuza kuye lo. Naye kuba kanjalo uyagula uqeda uyadlula emhlabeni. Uma esedlulile emhlabeni ziyakhula le ingane nazo ziyaganwa. Hayi asinandaba nje. Hayi babexabene obaba asinanda thina sizozwana thina mfowethu lo munye uthi hayi thina mfowethu thina sizozwana obaba ngoba babexabene. Bakhona kulokukholwa lo. Ayilungisiwe le yankinga le. Bahleli phekwayo njengoba nathi sihleli nje. Kuthe makhamba insuku useyaganwa lo munye umfowabo lo munye akaganiwe uthi mayiseganiwe useyacela lona uthi awumfowethu hey nami sengifuna ukuganwa ngicela ungiboleke inkomo. Uyamnika inkomo lo mfo uyaganwa naye. Useyahlala isikhathi eside mayihlala isikhathi eside ayisabuyi inkomo. Lo ganwe kamumva kulotshola inkosazana ungena inhlahla ekhaya. Uma isilotsholiwe inkosazana lo mdala useyabuza awumfowethu inkomo zami phela ngoba naku na usunawo amathole ayibuye phela. Umfowethu zazi izinhle kanje hayi ngisazo zami. Hey ngoba sekuvuka le yansila ukuthi ngaphambilini ungabona inhliziyo ikhuni kanti awuzenzi. Inkinga ingaphambili. Hayi bangcwele ushembu laphili ikhala emphefumulo. Asambenze ikhala emphefumulo. So nikelela le inhliziyo lesi. Hayi naku kushisa esontweni kwashisa kangaka esontweni sesikhola madoda. Kwenze njani? Inhliziyo abantu abasimbethe babuya nalokho akungcola bafike bazohlala kithi. Hayi sesibuka nje umfana wamtshali ngiswa nje ngemsonto. Uyakhuluma nje ngemzwanga. Hayi awuzenzi kodwa ikhona lento eyinkinga. Hayi Mshumayeli ngiyakubongela baba. Ngibona izingane lokho ziyaphuma kuleli khaya. Ngathi singayiphatha kahle lengilosi yala ekhaya ngoba mzukwane yacunuka izohamba inishiye nobe seniyikhomba nithi kwakunje ngalesikhathi la. Ngathi ngivakashele nje ngelinye ilanga sasilayolwe. Waguqa uMshumayeli wathi ngifuna ukuthi la ekhaya kugane usekugane nengane encane. Kwangakenzeki lokho sekwenzeka namuhla. Okusho ukuthi ushembe bafowethu unani. Ningayilahlika lento namhla kulindele ukuthi wonke umuntu nengane encane iyodlula enkosazaneni ithi le sasibusiso osithole uNkulunkulu wasekutheni nami ngiyasifuna. Hayi ngoba besabe bikho umuntu manje ozothi hayi mina kimi akwenziwanga lokhu. Ngoba manje wena uzele kuwa kwenziwa kodwa ingane zakho ushe kuzokhumbula. Hayi impilo iyaqhubeka imile impilo. Hayi bantwana basezulwini uthi ke uma sebethathelene inkomo umfowabo akasafuna ukubhadala usebona inkomo ukuthi zinhle lezi eyilolibonile. Sekuhamba isikhathi akasabhadala umfowabo usebehamba sebeneyinkinga la ekhaya usehamba uthi uyobika uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu hawu mntanami nenza njani ngoba nani ikhona ningabafanyana abancane. Niyakhumbula obaba beni bexabana. Hey bantu ngathi singafunda ukunaka bangcwele.
sesoze siyotshela uNkulunkulu ngento yakithi esihlala nayo mihla namalanga bekuyini nje ukuhamba nje sibuyisane imindeni emibili ayingenelani wena khona uyiNazaretha wena umhlanganisi okufanele ukuthi noma singangenelana singanyenyana kanjani kodwa wena ngoba uyiNazaretha hamba ufike uzehlise bekuthuke mntaka kaNkulunkulu ubonge khona lokho ngelinye ilanga sengigcina abantwana basezulwini silapha ebuhleni njengoba bekuJanuary ngifika asingene ebuhleni sehlela nje ngezansi kunomunye umuzi lapha umfowethu sasihamba nawe ihlobo khona sasifica indoda endala lapha ithi sengibathe ngiyabiza amaNazaretha awezi nginenkinga ngifuna ukuthi beze nje bengilethele umthandazo sembathe ngebuhleni abangilethele umthandazo kodwa ngoba senikhona sicela ukuthi ningaphumi ningathandazana ekhaya. Siyabonga abantwana basezulu kuba noShembe uShembe asembathi sithi masihamba noma uShembe esibonakala ukuthi singamaNazaretha ngoba kulukhulu ukuthi uhambe kodwa mawuhamba abantu bengaboni ukuthi uyiNazaretha. Uthi ke lo mfoma isayikoka uthi ngelinye ilanga khona lapha ePhakameni inkosi ilanga senginika inkosazana lehambayo umphako lo owashiwo baba uMtshali umzukwane kaNdulele ukuthi uzobe ecimelisa inkosazana. Uthi inkosi ilanga yathi yaphuma imemnyango yabona umama wayesejwayele lo mama esontweni uyahamba ufika unika umyeni wakhe ufana noNkulunkulu kuye usho ukuthi nje ubeyogana nje wena inkosi yakho umyeni wakho ngaphambi ukuthi uhalalise uthi Shembe amen uyingcwele usho ukuthi uNkulunkulu wakho ufanele ukuthi umqale endlini. Uthi yafika lapha yenza ngathi yagoba imnika ukudla ayiguqa. Uthi inkosi yathumela abashumayeli athi gijimani nibise lo yama mwaphi lo yama. Uthi wabizwa lo mama uthi yathi mayifika enkosini yathi inkosi lokho kwenza ukuthatha imfundisele ekhaya le. Bathi inkosi ke ayinolaka inkosi la. Uthi imfundisela ekhaya lokho kwenza ukuthatha. Unganika umyeni wakho ungaguqile. Uthi bisanda lo bisimyeni wakho. Uthi bambiza ubaba uyafika ubaba akanacala ubaba kodwa icala lenziwe unkosikazi kodwa ngokwenza kwakhe kanjalo sebezokhishwa bonke ezulwini. Uthi yathi inkosi njengamanje ngizofundisa imfundiso embi la ekhaya kwenziwa lokho njengamanje thatha lemthwaleni lo yonke iphume niphele lapha ngasafuna uphinde ngimbone la emagcekeni asePhakameni. Manje sengithi nawe nkosazana njengoba namhla sizokupha umphako lo mphako sicela ukuthi ubophele entanyeni iwona mphako ozokuphilisa. uShembe uphelele uthi uShembe etafuleni akukho kungekho la inkinga ikini nemndeni. Hayi namhla abantwana basezulwini sizocela leyo nhlahla nkosazana ukuthi njengoba uhamba nathi siyayifuna emzini kwabamkhulu sicela ukuthi ingasishiyi ihlale ngaso sonke isikhathi ingakithi inkosi ibuseni kuswele. Sibonga ukuthi ukhona nengane khona nathi ngoba ukhuluma kanje nathi sinifisela ukuhle ukuthi uNkulunkulu abantu bakaMtshali nenze liguge nengane igugele emzini wayo. Ayikho into ebhlungu njengoba njengezinto esizibona namhlanje babona omakoti begida esigcawini kodwa mubabheka bonke abasuka emzini bagida impela kodwa bayisukela emqashweni lomunye usuke efletini. Sifuna ke madanisa usuke emzini wakho uzuguge nawe ube yisalukazi sasemzini wakho noma ngashisa kangakanani kuhlala siyafisa okuhle einganeni siyabonga akulula bobaba akulula lento esiyenzayo uma ngingasuzwa abantu indlela abayigxeka ngayo lento esiyenza kodwa ke lokwathi inhloko abantu ababoni ngasolini uma ngasilalela abantu ngeke ufike ndawo ngajwayela ukubalalela abantu abakhuluma into engayi phambili ngoba bawukunqinda amandla kuya phambili. Mina umuntu yakho kuleli ibandla umuntu bovu ukuthandaza ungakaphumi endle uthandaze kini phuma wethu umuntu ungezwa ineshow umuntu kuwe uNkulunkulu eyifake ngapha miyibe ikhiphe ngapha bese uqhubeka wena khona ingoma lapha ekhaya ithi vala nkosi izindlebe zakho
singabantu ongamele noma ungabalalela nje bekhuluma kodwa uNkulunkulu eyisusa into isho yabona into esiyenzayo inhle noma ngaqhamuka bani ongakanani ethi imbi ningamlaleli uqamba manga inhle uma wenza into enhle phambi kwengane ayizikho zokhula zazi lezi ezincane ukuthi nathi siyafisa ukuthi sihlala kusazoba khona istage lapho sokwakhela inkosazana lapho ezohlala khona nempela esizayo ayikho ingane sifisa ukuthi ingayibuki leyo nto ithande Hloso yethu leyo ukuthi laba nkosazana akhulayo eyithande lento eyiphathe kahle nawe ekhule ewele fake ngaye egqoke inansuku elihlaza ebe ngomakoti ekhule ebukele emzini yakhe akukho okunye sifisa lokho nezinsizwa lezi ezincane sifisa lokho ukuthi nikhule abafana besonto nazi ukuthi intombi ephuza utshwala ngeke ize kwakhela umuzi wakini nina nize nazi nina bomakoti eniganile nanisazogana amadoda khuluma nami thina sinandaba kakhulu nenansuku elihlaza siyigqupha ukuthi ngeke siyigqupha thina sifuna abafazi uma indoda ithi yamthanda nansuku elihlaza izoyenzani yiphi yakayimbatha ngaphakathi kwenu ayikho indoda ngembatha nansuku elihlaza usho 14 thina siugqoka sipho singawugqoka asinandaba nawo sifuna unkosikazi thina hayi 14 uyobuneshwa uma uthanda u14 ungathandi bomfazi ngoba izinto ezimbili ezihlukene uthanda into ehlukene nethanda nomyeni wakho umyeni wakho akanandaba no14 ngeke ziugqoke kodwa ufuna unkosikazi nenansuku elihlaza yebo nje kumthetho lapha ekhaya sigane yona kodwa ayikuthi isho ukukhulu kakhulu kithi uma ungazowenza ubufazi ugijimisa inansuku elihlaza nje kuphela ayizosebenza kanye ngesabatha kuphela kodwa sifuna unkosikazi thina Monday to Friday unkosikazi nje ozokwazi ukuthi indoda yakhe iunumber 1 sifuna lokho angifuneke unkosazana ucabanga ukuthi indoda yakho izojabulisa nje ukuthi ishuthe nawe ngoba yebo siyashootha namhlanje singashutha nje nawe ufaka inansuku elihlaza ikujabulele kodwa kupheli lapha akusho lutho lokho uzilo kwezinto esizithandayo ayikho ukuthi indoda engafuni ukubona ikwabo lithi sukuyisilimo ndoda ufuna ukufika kwenu uphila noma ungafa umsebenzi wakho ayifuneki indoda okwekufika kwenu nje liphila ukuphila wena kufika kwenu life ukhamisile nje la igoli uthi right ziwe izindle khakini right la wena hayi bafana bakithi msana bazidumo msanje ukuvumwa izidumo sendoda akekho umuntu osile ekhanda ofuna indlu yakwabo ife izofa kodwa umuzo lalela kakhulu umngakho kakhulu khona amadoda isifo yebo kumele ukulalela umngakho kodwa ungavuma ingqondo yakho ingasebenzi kusebenze yakhe ngoba mhla umkhetha wayingekho wakhetha wena isiphela nini lento lengqondo ayisekho manje hayi ayikho nje into yaziwa baba kababa hawu lo baba kabani wakulanda akasazi manje owathi zikhona intombi ngoba phela zikhona intombi kodwa bese uyibheka le uthi kodwa bese ngithanda le bese ugana ile yabona ke lo muntu ngoba akwazi ukukhetha wena nje ngoba uhlakaniphile musa akukuvuma lihlale nje nidla ama chips lapha eGoli niqhumuza ama chips ngendlu yokulala ninayo ekhaya nebhokisi lokhu naligcina ngoDisemba namanje lelo ulwembu ayi bafowethu angifundi nenze njalo angifundi uma ke lafike iki bazombuza abanikazi babo uyabona ngoba sikhona ngoba wafa umuze ekhaya bangcono abanye basenomama abanye bethu akusekho lutho ungase usangane ushiye kini izindlu mina ngangakhize enkulu ekhaya enkulu lendlu ngafika iqhumile ngiyila ngiqhume phezulu ebheke ezantsi ngangifika ngo2 ngangisuka la eGoli ngo7 ngifika ekhaya ngo2 ekseni ngathi mengena qale kumiwe kuduma imoto la evula umakoti eshanele endlini yibuthi ngikuthatha lempilo engiyiphila yona yabona le kushanele ngathi ngiyibheka ile ndlu ngiqhumile eyo ngambuza kanti uyayibona le ndlu yabona ngiqhumile hayi ukuthi ngakini nestimela ngathi yakho stimela into engahlali umuntu yabona le ndlu le inkulu iqinile le ndlu yesona kwalithi ngasingahlali umuntu yowa nezakhe izindlu ngoba ivalwa nje zizowa kodwa uyaphila wena uyindoda uhleli la igoli uthi musu uthi hayi kuyafa ifana yini efana ufumuzo wakini ukuthi uyafana siyabonga abumfangethu sicela ubaba sifana siyabonga kakhulu amazwi asekhulunyiwe adingayo ukuthi mase kukhulunywa wathathwe amen Nkosi ayibusise ugogo wabangcwele socela shumayela ulalosi
Oh yes two. Sabu